teacher ng Kevin Tejano Senior Agricultural School, pangalan ni Sir Rodel Dennis. Nagpapatisan inihan natin mahiyong-hiyong na liga ng mga barangay president, ladies and gentlemen, Honorable Wilma Isoy. Thank you so much to Sir Rodel Dennis and Yapatis, our leader ng mga barangay president, Honorable Wilma Isoy. Waray pa kundi sa mga tatapuran ng matinang buligon ng miyembro ng Sangguniang Bayan, ladies and gentlemen, Honorable Jose Santiago Quijano. Nagpapalisan, pinusang ang bisita at ilang mga barangay Dolores, pangalan ni Madam Hermie Dennis.
to our Sangguniang Bayan member, Honorable Josan Ihan. Nanay Paris, Madam Hermie Lenz. Dancing Honorable Edwin Garami and Madam Hilda Sauta. Thank you so much, Honorable Edwin Garami and Madam Hilda Sauta.